Wayai, wayai. Demen dong minum es, nyaman deh. Wayai sing seger-seger, Bos. Nyaman. Wah, harus apa laman menyaman minum es jeng kene. Budi. Mbak Andre mengalin tadi dosa. Kira jeng kene minum es ban. Tempat umum ada di pinggir embung, aman menyaman ban. Kira apa teh ceri goreng lebih cibi teh. Injak apa cong harga siapa sah. Tempat umum ada cong punya selebet. Halo. Tak tahu di sini ini ciri lagi orang deh bro. Pak tahu di sini ceri dosa tanggung kok dibi. Masih dirinya di, wah tau lah, aku tak tahu sih mau tentang rakyat. Dia malah teh. Ali kok tak bareng setan. Teh kada teh, tidak. Apa jong? Ya enong kada teh. Teh kada lebih kok, makel biko dinal. Astagfirullah, setan benjong. Teh. Ada tak nyaman mungkin ke dibi rek. Jadi bareng rek. Sabar tersalon raji. Halo Bos. Ya lah, sadus todus. Astagfirullahaladzim, jadi aku nih coba jari minum es. Iya lebih kira kayak nengkok dong nyambi. Ada spesial kebibuan. Sekali tahu siapa sah. Tak apa. Nyaman lebih seger celup salah. Ada. Nyaman nih. Nyaman bin. Teh nyatanya nyegerin. Iya tadi. Iya bin. Iyalah. Tapi tak nyaman di, nggak ada gandeng nah. Terus. Tahu kan beri ria. Cocok bin. Buka bin. Cocok bin. Seneng kok akan nyanyi bin. Setel lah buat dibi ya. Iya. Nah, kita begitu. Mantepin. Ready mau ben dropor ya? Biasa jalan kon bunyin. Jika kanan yang baru bunyi no nyaman ya. Boleh gue mokel. Wah iya. Esbin, enomin. Kita kau ya. Ya. Nyaman di. Es di dropor nyaman menjujur ya. Kan hotel lah. Benar. Dina los lah. Jadi ngaleng, kau tahu bentar apa sah? Enggak deh. Si siapa nih kain lah ya? Enggak deh, kok karo anu deh. Jono anuan. Ketia pemas tadi siapa sere? Ketia uang gua. Ayo boleh itu loh. Ini kok bukan ya? Mayu lo teh lo telo anu teh. Tarah mah itu jadi nala. Astagfirullah. Dia kena tadi porok ngari tangiman. Ketia pegap bina kan. Mas jangan tadi sebener. Oke boleh pin. Mana neng malam ngebela kok iman kuat. Malam mesti ngebela. Setila kain lan ya. Ya rawa boleh deh. Nyaman lemon resah. Kalau kau disalah. Mana deh berada di. Ciling lagi nak kena beceknya ni. Astagfirullah. Wah, ayah ber. Ada Revin. Memang mal ya? Peta ada bina kana. Oh pengaran ngambong lah.